2000 yıl kolları olacak sonra Allah bardıq dua tileklerini kabul olsun. رمضان ليتك دوما قريب Ana Taalaga çeksiz maqtalar bolsun jana Peygamber Muhammed aleyhisselam'a salatlar bolsun. Allah Taala Ramazan ayında sizimizge mümkünçülük berdi, özünün işine mümkünçülük kılışka Allah Taala көп şükür aytayık. Uşu bizim içte 2. kollar oğuz açırdı. Allah'a maqtalar bolsun, şükür bolsun, Allah razı olsun. Ularga iman, hidayat bersin. Qanday soğup niyet, sыйлык ümit kılsa Allah Taala soğun bersin. Ahirette beyişten bersin, bakçazı kılsın ey Allah. Übülörüne densoluk bersin, apalarına densoluk kızlarına iman, hidayat bersin ey Allah. Şu oğuz açırganlarga keyingi жылда аракет кылайыга, башкаларды ооза асырганга Аллах Таала дейт, ким ооза ачырса дейт, ошо оорозо карман сооп толук берилет дейт да. Эмне сыйлык кылса ошо сооптор баары берилет дейт. Рамазан айында Аллах Тааланын ырайымы мелине төгүлүп турат да. Алла разы болсун, 2 колдор өмүрүнө береке берсин. Ушундай жакшы дагы көп иштерди кыла берсин да. Чоң рахмат. Аллах Таала бул дүйнө акыретте бактылуу кылсын да. Ушундай кете берсин да. Алла жакшы ишке жарышкыла дейт, бири-бириңе менен жакшы ишке жарышкыла дейт. Kur'an ayetine göre birbirine жақсы işe жарышкыла дейт. Sizimiz de жақсы işlerge жарышайык, din üçün, Allah üçün. Şu mehnetli көп kıla vereyga. Ya Allah'ım geçip yüzleri görmeden